Dobrodošli u moj novi video. Danas pravimo hladnu kafu kao što služe u kafićima. Detaljan recept možete pronaći u komentaru. Do skoro nisam pila Nescafu uopšte zato što mi se nije dopala i onda je muž odlučio da me počasti sa kafom kuponom pošto mi baš trebala, nisam tu noć nešto spavala, mislim da je ćerkica imala temperaturu i naravno ja se oduševila kafom. Sljedeći put kad smo otišli da kupimo kafu, pažljivo sam gledala šta rade i onda sam shvatila da stavljaju i slatku pavlaku unutra i verovatno je zato tako lepa kafa. Pošto su taman ove sad vrućine tropske počele, pa da mi počnemo sa pravljenjem malo hladnijih napitaka i poslastica. Ovo su mere za 2 kafe, a vi povećavajte mere ili smanjite u zavisnosti koliko kafa želite da napravite. Prvo sam u čašu neku dublju stavila šećer, zatim kafu i dodala malo tople vode, znači ne ključale, nego tople vode, tek toliko da prekrije kafu i šećer. Zatim sam uzela ovu mutilicu i mutila sam dok se nije napravila gusta pena. Ako nemate mutilicu, ovo možete isto uraditi i sa mikserom. Nemojte staviti 2 mutilice u mikser, nego jednu. Nemojte u šolju, nego uzmite neku dublju činiju, pa ćete napraviti isto ovakvu penu. U druge 2 čaše sam dodala leda, zatim dodajem slatke pavlake, otprilike oko 50 ml. Vidite do 1/3 čaše sipam i u jednu i u drugu. Zatim sad ću da dodam mlijeko, isto sipam 1/3 čaše, a onda ću da dodam ovu kafu koju smo umutili, isto 1/3 čaše. Ovdje dodajem slančice, nisu neophodne, ali uz ovu kafu nekako ide. Nadam se da će vam se dopasti ova kafa i da ćete se osvežiti tokom ovih tropskih vrućina. Samo nemojte pretjerivati sa ovom kafom pošto je poprilično kalorična zbog mlijeka i slatke pavlake. Ne zaboravite da lajkujete video, da ostavite komentar i da stisnete plus da me zapratite ako do sad niste. Uživajte, prijatno!